Kula kenten Bu dados nang Bali. Nah, kalau jadi nak Bali itu harus bareng kikin adat seni budaya di Bali cara milu. Harus milu tiang nang Jawa belajar bahasa Bali wau gen Mbak. Udah bulan yo kira-kira. Ada bulan. Kira-kira 40 tahun. Ada. Nah dewasa sing ge ngono kuwi sing caroti ngomong bungote tebel yo munyine kasar-kasar wae wae. Kok tai blek kowe. Mesti bisa. Kan marem lajah adan itu. Coba patung remaja masih ngomong. Makanya kalau melajah tuh uling di dasar sandi-sandi. Dasarnya? Loh, kalau di bahasa Indonesia A tambah U dibalis jadi O. A sama U bacanya O. Contohnya daun. Daun Dibalik jadi don. kan A U dari O. Daun jadi Don. laut jadi Lot. tanah laut jadi tanah Lot. Di kemula ku. kalau laut lo pau pau lo pau Si donya sih gitu. Dasar sandi itu. dasar sandi.